uzabikora. You shall perform the reason of your creation. Satani ntago azakwiba imyaka. The devil shall not rob your years. Uzinjira mu mva yawe ushaje You neza. shall enter in your grave at your old age. Ubu tuvugana ni mwebwe murimo kujya gutegurira ababyeyi banyu kubera za karande zikibakurura z'ubukene, ariko ubundi siko byakagombye kuba, kugira ngo rero iki kiziri ku gice ibyabaye kuri sowe nibizabe ku mwana wawe ugomba kubihindura kano kanya. Imyaka ubayeho ku isi wayimarishije iki, cyangwa iyo ugiye kumara ugiye kuyimarisha iki? What did you do in your years of living? What shall you do in your years of living and tomorrow? Pastor Mutesi yaravuze ngo nutagira icyo ukora ku byakurijije ngo n'ubutaha uzongera urire. Pastor Mutesi said that if you don't do something to what have made you cry, even next time you shall cry again. Narisi kaba yaraguteguriye w'abana bari muri abategurira iki? Ask your neighbor, God is your father and he had planned for you. So what are you planning for your children? Ijambo Imana ivuga, the word God say, iraririnda. He protects it. Iyo sogokuru yatinye wowe ugomba kubitinyuka, niyigeze atinyuka gupfumura mu marembo y'ubukire, ni wowe ugiye gutinyuka uyapfumure. Yatinye gushora imari, ariko ugiye gutinyuka ushore, ugiye kunguka mu izina rya Yesu. Igihe ugifite umwuka w'ubwo, whenever you still have a spirit of fear, ntabwo uzigera usenya cya gihome kimwe kiwanyu, kimwe kibabuza gutambuka, kimwe kibabuza kugera ku iterambere. You shall never break the wall that obstacles your family to reach to prosperity. Nutitekerereza nawe uzagutekerereza, urimo uratwarwa na ya mitekerereze y'iwanyu bagutekerereje nabi, ubaka kanya nyine uri mu ngaruka. Senya icyo gihome, utekereza ibintu bishya, Imana izibishyigikire mu izina rya Yesu. Whenever we come up looking, we find you've broken the wall of poverty from your family. But if you don't think about yourself, if you don't go deeper in your mind and innovate something, no one shall think about you. You will stay driven by those spirit, by those thinking of your family that you're facing the consequences of right now. You're walking on the bridge that your grandfather left for you. Break it and build a new bridge. Murashaka gukora ngo nkuko kanaka yakoze, nukora nkuko kanaka yakoze uzagira. Mwigire ariko wimwigana, kuko ntabwo uri fotokopiye, uri OG. Ibyo kuvuga ngo jyewe kanaka, ntabwo Imana ikora ishingiye ku mashuri. Imana nirobanura ku butoni mu mahanga yose. Umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, iramwemera. Upfa kuba wemerwa n'Imana, niyo password. What of saying that this person, God never discriminate and he never bends to any level of education except those people who are accepted by the Lord. This is the only one password. Yes! I have told you that not everyone who can come to this pulpit. It is a place you should claim shaking because it's a holy place. Any word spoken here should deliver your life. May Jesus bless you. Thank you very much. Amen. Amen. He said good words that goes in hand with the plan of God. Those are words God said almost 400 years when he was going to fulfill what he said. When God is going to fulfill what he said, the devil realized it before the one whom will come to pass to know it. There is a time the devil stands to fight, but the God who promised and who gave it out fight for it. This is what the book says in the book of Jeremiah. I welcome that couple. Stand up and wave to the congregation and my friend. May God bless you so much. There are people who saw me on different platforms and they loved me, but they didn't know me yet. And one time we met for some reasons and there was like, are you the one?
by'umwihariko ni n'abaturanyi bacu. particularly our neighbors. Tubahe ikaze mu nzu y'Imana. We welcome you in the house of the Lord. Imana ibahe umugisha. May God bless you and we love you. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Soma ririya jambo. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Aha. nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka, Yego. ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Umva aka kandi. Listen to this. Mbere y'uko ubaho wari uriho. Before you lived, you was alive. Ntabwo uranyumva. You yet understand me. Mbere y'uko ubaho. Before you lived, ntabwo uri wo kubw'impanuka. you're not accidentally living. Utari wakandagiza ikirenge ku isi. Before you step your feet on the world, Imana yo yarakubonaga. God saw you. Papa wawe And your father, na mama wawe as your mother, batarahura. before they met, Imana yo God himself yabonaga ibyo urimo ukora warabikoze. saw you did what you're doing now. Ntabwo ubayeho kubw'impanuka. Hey, you're not living accidentally. Uriho kubw'umugambi. You live for the plan of the living God. Icyo waremewe gukora uzagikora. You shall perform the reason of your creation. Satani ntabwo azakwiba imyaka. The devil shall not rob your years. Uzinjira mu mva yawe ushaje You neza. shall enter in your grave at your old Komera age. Imana amashyi niba uri mu nyuma. Offer round applause to God if you can hear me. Nakumenye. I knew you. Mumbwire ngo utarimenya yo yari ikuzi. Tell your neighbor that before you know yourself, God knew you. Papa na mama bataramenya nayo yari ikuzi. Before your mother and your father know each other, God knows you. Mbere y'uko Imana ikurema Before God created you, yabanje kukuremera. He first created for you, Harimo n'ibintu byose and there is every necessities wakenera. that you will need. Hey! Hallelujah. Abazungu White n'abakire and rich people, bari mu bantu bakunda gutegurira abana babo mbere y'uko babaho. they're among people who save for their tomorrow's children. Ugasanga agahinja gafite konte. And you find a baby, a newborn has an account. Uretse wowe ngubu ubu tuvugana ni mwebwe murimo kujya gutegurira ababyeyi banyu kubera za karande zikibakurura z'ubukene, ariko ubundi siko byakagombye kuba. Kugira ngo rero iki kiziri ku gice ibyabaye kuri sowe n'ibizabe ku mwana wawe ugomba kubihindura kano kanya. As we are talking, you're the ones who are going to save for your parent because of this spirit of poverty. So you need to change this to not what happened to your children. Ugomba kugira gutekereza kwa Kristo. You better have the thinkings of Christ. Imana yamenye ibitaraba mbere y'uko biba. God knew what shall happen before it happened. Ariko twebwe turimo turatungurwa. But we are being surprised. Aka kanya ugasanga umuntu Like now you find a person, afite imyaka 40. he's like 40 years. Yaratangiye kubaka umuryango we, ababebe be batangiye barimo bararangiza segonderi, yavugaga ngo nangire kubategurira uburyo bajya muri za kaminuza. And you started raising your family higher and your babies are going to school and you're planning for their universities. Ngurumva That you know, ngo umwana wanjye nari ngiye kumwohereza mu ishuri ryiza ry'Abanyamerika ngo ariko ndimo ndubaka akazu ka muzehe. that I was going to send my kid to the good school of Americans, but now I turn back to build a good house to my parents. Muzehe ni wo umwubakira cyangwa ubwo ni wakagombye kuba yarakubakiye? Are you the one to construct a house for your father, or he's the one who should have done that? Mumbwire ngo kosora amakosi wanyu bakoze. Tell your neighbor that correct the mistake that your parent did. Ibyo byarabaye nuri bunabigarure, ariko hari icyo uri bubikoreho ku bana bawe. That for real happened and you won't do anything to change it, but you must do something to change the lives of your children. Abari bubikore ni abaki? Who will do this? Ni abantu bamenye Imana. Are those who've got to know God. Icyo ndimo mvuga murimo muracyumva? Are you getting the point of what I'm saying? Urahura n'umwana w'umusore yaragiye gushaka. You meet a young man who was almost to get married. Yamara kurangiza kwiga kaminuza, And when he graduated the university, mu gihe agatekereje ko ya mishahara ya mbere yagira ukuntu ahuza akaba afashe credit, none hasigaye agatangira kubaka umuryango, ahubwo akayifata ajya kubakira hehe? Iwabo. Azarangiza kwishyura ryari?
ku myaka 40. Wamubaza kuki udashaka, yewe hari ka keredi nafashe ndimo nubaka akazo ka muzehe ndacyarwana nako. Uwo mwana azubaka ibye ryari, cya kiziriko kizamukurura ibyabaye iwabo nawe bifata abana be. And this child who is graduating university, you find he got a job. But instead of connecting his salaries that he may get a loan and he got married, you find he's constructing a house for his parent. This is the rope of poverty. So when will he prosper himself with his family? He tells you that I'm building the house for my parent. This is the rope of poverty. Niba waravukiye mu mibare mibi, if you was born in bad calculation in a poor family, abana bawe ntibazabe mu mibare mibi. Please do not allow your children to live the same life like you lived. Abana bawe bagomba kubaho neza birenze uko wabayeho. Your children should live a better life than you experienced. Hallelujah. Hallelujah. Urimo uranyumva neza? Can you hear me well? Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hari ibintu bigomba guhinduka. There are things that must change. Amen. Amen. Utunze ugize imyaka 50, umwana wawe ku myaka 18 agomba kuba umwere kumubwira ati mwana wanjye dore inzu. Ikibazo afite atari ikinzu, ahubwo ari mashaka Imana, ari mana wategurira abana be. You own a house for 50 years, but you should give a house to your child when he's 18 years of age. And he doesn't struggle for constructing a house, but he struggles looking for the Lord and preparing good spiritual life to his children back. Bariza umuntu meceranye ngo ubuzima urimo wibonamo warabuteganyaga cyangwa wabonye bugutungura. Ask your neighbor, are you living in the life you expected to live, or it's a kind of surprise? Abarokora ikibazo muhuye nacyo. The problem that Christians encounter always. Mwigishijwe mwuka wera kujya mu ijuru kuvuga indimi ngo naho ibindi wabireka, ariko ubukene buratuzonga, niyo mpamvu isi dusuzuguye ikabidushyize munsi y'ibirenge byabo. Tugomba kubihindura bakamenya ko abarokore dusobanutse, bakamenya ko abarokore dusenga Imana, dore ngibi byanditswe. You were taught the Holy Spirit more than working for this life, and you find the world and those people were seen. They're stepping upon us because of this mindset of the spiritual things we've learned. So we better think about this and we expand ourselves referring to the Bible and we prosper. If you were to know things before it happened, you would better do something about that. But whenever it comes like a surprise to your life, it becomes called like terrible. Tangira utegure kuko n'Imana yaraguteguriye, tangira utegura abawe kuko nawe Imana yaraguteguye, komera Imana amashyi ubwo bimenye mu izina rya Yesu. As you got to know this, prepare your people, prepare everything like God have prepared you now, because you're not living accidentally. Hey! Hallelujah. Birahinduka ntibihinduka. Will it change or not? Ndaje nkubwira amabanga 7 ugiye gukoresha ukabihindura. I'll let you know 7 secrets to use so that you may change it. Aya masoko urayasibura cyanga. Will you open up the springs or you will let them be? Abraham kubera because guhishurirwa Imana mbere of getting the revelation about God before. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yageze ku rwego he came to the level abana be his children Isaka Isaac ntabwo yagiye guhanga ibishya, did not go to create new things, ahubwo yagiye gusibura amariba ya se. but he went to dig out the holes of his father. Ndaje mbigusomere. I'm coming to read this for you. Yagiye kugira gute? He went to redig the wall. Birasobanuye ngo aya mariba yarahari. It means the walls was there before. Agiye kuyasibura kuko yarayase n'ubundi ni ibyabagiye gusibura, ni ibyabagiye kugaruza, si ibyo agiye guhanga. None abana bawe ntibafite ibyo basibura kuko nawe nabyo sibura. Iso yapfuye ntacyo asize, nawe ugiye gupfa ntacyo usize. Turabihindura abana bawe bazaza basibura amariba. He's going to redig because his father did something and it was belonging to his family, but you're now not having something to redig because your father died before doing something. So you better do something so that your children may redig what you did. Imyaka ubayeho ku isi wayimarishije iki cyangwa iyo ugiye kumara ugiye kuyimarisha iki? What did you do in your years of living? What shall you do in your years of living and tomorrow? Twinjire mu ngaruka.
we enter in consequences. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Amen. Amen. Pastor Mutesi yaravuze ngo nutagira icyo ukora ku byakurijije ngo n'ubutaha uzongerurire. Pastor Mutesi said that if you don't do something to what have made you cry, even next time you shall cry again. Nakumenye narakurema mu nda ya nyoko. I knew you before I created you in your mother's womb. Imana ni inyamibare, ikibimenya yamaze kumutegurira n'ibizamutunga mbere yuko abaho. God is good at planning, and after he knows that he will live, he already planned his life. Umuzungu ategurira umwana we akiri muto, ajya kugera igihe cyo kugera aho agera umwana we yarateguwe, amerewe neza, aryohewe. Umugabo umwe yabyaye abana babiri, n'abana babiri b'abahungu n'ahantu bita Amverise hariya mu Bubirigi. Nagiye kumusura igihe kimwe arambwira ati pastor, kuko nakinnye umupira w'amaguru nanjye abana bangira abana nabo bakiye stade bagomba kwitoreza. Ibyo ni ibintu yateguye, ntabwo ari buyubake kano kanya, yaguze ubutaka kera bukigurwa, iyi Amverise itaraturwamo n'abantu benshi. There is a man I went to visit in Europe, and this man I found it. He was a footballer, and he arranged a good grant to his children. He has 2 sons, and he told me, the pastor, I have made a grant to my children, and he did this because he knows that shall be benefitable to his children, and now it's being useful for them. Umwana we ni umukinnyi ukomeye cyane. And his son is a great player. Arakina mu cyiciro cya mbere mu Burayi. He plays in the first session category of Europe. Kipe za Berlin mu Budage ziraba zirimo zimurwanira n'andi ma ekipa akomeye cyane. Ese ni ukubera iki? Ntabwo ari yindi mpamvu, ni ukubera ko se yaramuteguriye. Aravuga ngo jewe navunitse umupira na urangije ibintu biranga nawe wigeze anegurira, ariko nge ngomba gutegurira abana banje. And this child is playing in a good team there in Berlin, and is belonging to Germany. And his father did what? He prepared before for his children. He said, I was injured before, I work maximally, so I better plan for my child to use it. Mbariza umuntu muri kumwe ngo kw'Imana ari se kaba yaraguteguriye w'abana bari muri abategurira iki? Ask your neighbor, God is your father and he had planned for you. So what are you planning for your children? Tubeho muri mbona bucya. We live in a life of saying that I see day coming and night pass. Bwakeye. It's now daytime. Uko nzabo simbizerega mbeshko no kwizera. I don't know how I will live. I live by faith. Siko tubayeho. Isn't how we live? Sidutunzwe n'amane kandi igihe cy'amano cyararangiye turi ku gihe cy'ubuntu. We're living by the life of many, and the many seasons was over, and we are in the seasons of grace. Ubu buzima bwa manu turabuhagarika, bageze Kanani nibongeye kurya manu bari ibigori, kandi uwatwambukije ni Kristo, nicyo Yesu yasobanuraga. Twamaze kugera i Kanani, igihe cya manu cyararangiye. Mugomba kurya ibigugu, mugomba kurya ibyimejeje, mugomba kugira ibijyaga bihunitse. Komera Imana amashyi mukabera abandi umugisha. When they reached to Canaan, they did no more eat many, but they ate what have grown itself. So, and Jesus is the one who made them cross. You better live the life of eating the result and fruit of the world, not things of living by men. Turabihindura cyangwa tubireke? Will we change or will let it be? Bihinduke. May it change. Hallelujah. Hallelujah. Narakurema mu nda ya nyoko. I knew you before I created you in your mother's womb. Nakwejeje utaravuka. I sanctified you before your birth. Nagushyiriyeho kuba umuhanuzi. I've set you to be the prophet. Uyandi magambo. In other words, Yeremiya ni umuhanuzi mbere yuko abaho. Jeremiah was a prophet before he lived. Ibyo aje gukora. What is coming to complete. Si ngombwa kuza ngatitire. It is not necessarily to come and shake himself. Ntabwo bimusaba kwiyiriza. It doesn't require him to fast. Oya ni umuhanuzi. No, he is a prophet. Umuntu wagizwe umuhanuzi. He who was made a prophet. Umuhanuzi ni uwagizwe umuhanuzi mbere yuko abaho. The prophet is the one who was a prophet even before he lived. Uwamugizwe. He who was made a prophet. Uwamugizwe no kurambikwaho ibiganza. By the lions of hands. Biramusaba kuba ku misozi cyane. It requires him to climb mountains many times. Kugira ngo abone amavuta yo guhanura. For getting the anointing of prophesying. Ni igihe Elisha yimikaga. Eliya yimikaga Elisha. It is the time Elijah ordinated Elisha. Ariko wagizwe umuhanuzi. But he who was made a prophet. Akamuba atari yaburusoro. And he became prophet before he became a seed in his mother's womb. Ibirenge bye ni umuhanuzi.
His feet is prophecy. amaso ye ni ubuhanuzi. His eyes are prophecy. iyo akubwiye ngo baho ubaho, Whenever he tells you that live, you live. buriya hari n'abana banyu b'abahanuzi mutazi. Actually, there are some of your children who are prophets, but you don't know this. natwana tujya tuvukana zino mpano, uretse ko bamwe mutazi kubigenzura ngo kubera ko benshi nimukunda kwigishwa kugira ngo mubashe kumenya n'Imana abana banyu bavukanye. Don't you see some children who are born naturally with this gift of prophecy? Actually, some of you are not good to see that. So you don't like to be taught that you may realize it. nagiye akantu ujya kureba akavuga ngo yewe Don't you sometimes see your child and you say, hey, ngo ubwo Mbegeti yabivuze, as Mbegeti said, ngo buriya biraba pe, that maybe shall happen. ako kana kurikirana iyo mpano ni agahanuzi. Make a follow-up of that gift. Your child is a prophet. kagizwe agahanuzi mbere y'uko kabaho. And your child was turned a prophet before he lived. Haleluya. Hallelujah. ukurikirana Make a follow-up. ngo ye ngo urabizi, Hey, did you know? ngo reka nkubwire, ngo ubwo yabirose, ngo siko yabirose, ngo ubwo yabirose, ngo ni mu byihorere, ngo byarangiye, ngo nuko ngo rwose noneho iyo mpano warangiza wowe ukahita uyijyana ngo nijye guhinga ibisheke. yihinga ibisheke yizane mu nzu y'Imana, uwo ni umuhanuzi. That, hey, as he dreamed about this, it will happen. And instead of raising this gift of prophecy in your child, you take him to cultivate sugar cane. Girero uyikuze uyinjize muri teoloji, ahubwo irushaho gukomeza gusobanukirwa. Girero uyikuze, uwo ni umutambyi, uwo ni umuhanuzi, yagezwe umuhanuzi, naza asigwe ihishurirwa abantu, izibera itorera iki umugisha. Raise it so that it may grow. If necessary, take it to theology so that it may be sharpened and it comes to be the blessing to the church. urimo urayijyana ku musozi utari uwawe, You're taking it on an influential mountain which is not its. none urayifashe So now you take it. uragiye uramwigishije abayegoronome. You are teaching your child and it becomes agronome. bihindure, Change that. wimujyana mu bishyimbo no mu bijumba ngo abari bijya gucuruza. Do not take your child in beans and sweet potatoes so that he may do business of that. Haleluya. Hallelujah. ugerageza utegura umwana wawe, ureba ariko n'umwana wanjye mu mikurire ye bite, ibintu akunda gukora ni ibiki. niba abyuka mu gitondo wajya kubona ukabona ubuzima bwe arimo aragenda ashotagura ubucupa, ukabona ibintu bye ni baro, ukabona n'ibimuvamo, mujyane mu kademi. Actually, if your child wakes up in the morning, try to make a follow-up. Watch over them and see their favorite things, their preferences. If they wake up and start kicking some butters in home, be sure that he's a footballer. Take them in the team so that he can be trained. azajya atwara za barondoro. He will be taking the ballon of gold. ubwo ni ubutunzi bwe buri. And this is where the treasure or the wealth of this son is kept. ariko ikibazo uhita uvuga ngo urumva ngo ugomba kwiga ubwarimu, ngo kuko ngo na data Rutayisire ngo burya yigaga ubwarimu. ibyo And bintu this by'ubwarimu is byihorere. how you come saying that. Actually, you better join the education because even my father Rutaisiri did education. ibyo bintu byihorere. Leave that. ngo urabizi ngo ugiye urabona ngo kuko nize amategeko mwana wanjye, ngo ibintu by'amategeko nibyo ugomba gukomereza. oya, mujyane ku byo yaremewe. That, you know, my child, I did law, so you better take the same career. No. Take a child to his preferences. reba umuntu mwegeranye mubwire ngo numurangaza akabimenya atinze azahura n'inyenyeri yashaje akora ibintu bito kandi yakagombye kubitangira kare. Tell your neighbor that if you distract your child at his childhoodness and he doesn't know his star, he will know it at the old age and he will meet it when he's old in a way that it won't be that much useful for him. abana banyu mwarabaretse bagendera mu kigare, ageze hirya yagombaga kuba umucuruzi mwiza cyane w'umuherwe, arangije abonye abana bambaye imyenda y'igipolisi aravuga ati ariko nanjye wayambara nkaheka imbunda, ati byanryohera nkajya amagarika imodoka mu muhanda zikajya ku ruhande. uwiyagezemo azashiduka atangiye kwaka ruswa. ni babandi nyine ujya kubona ukabona umushahara w'igipolisi ni umunyuze, yahagarika imodoka ati hagarara, tishyira ku ruhande, tibimeze bitese, tikwitara ritaka, dufite angahe. ako kanya uzahana ari bwibone, aribona he? muri gereza. nibona muri gereza namara gufungurwa nta kindi kintu azaba yemerewe gukora kuko azaba yakatiwe, azahita ajya ku musozi we w'ubucuruzi. awugiyeho nabi.
Actually, your child has a start of doing business, but because of pushing them and he see others are doing police work, and he says, I shall be a policeman. And whenever he goes in that career, and he does, he start taking corruptions because it's not his mountain. And if he's arrested after coming out of jail, he shall join business because he won't be allowed to do any other governmental work. And he goes on his right mountain late, and he did it in a tough way. benshi murigana Many of you get educated. ntabwo murimo mukora ibyo mwaremewe. You're imitating, but you're not doing what you was created for. Yego. Barizo umuntu mikiranye ngo ubundi wiyumvamo iki kuva mu bwana bwawe, nibihe bintu wiyumva? Ask your neighbor, from your childhood, what do you feel like you should be? Icyo uzi impamvu yakoze utwo tonyanga? Do you know the reason why he did those wrong things? Ntabwo umusozi wari ako kazi. It is that the mountain is not theirs. Umushahara ntabwo umunyuze, ahubwo kubera ko wa mwuka wamukurikiye w'icyo yagombaga kuba cyo, ameze nk'umuntu urimo wishyuza. He's not satisfied by this salary because the spirit of payback is against him and is taking him in a wrong way to his destiny of business. Arishyuza akica akazi. He asked for corruption and he failed with job. Nuzi ko kuri botike se umuntu aza ukamuhereza n'abaguhereza? Do you know that to the shop somebody comes and gets something and you ask for payment? Uzareba umwarimu nubwo yabahembwa ibihumbi 10 by'amanyarwanda, iyo umusozi wari ubwarimu abikora yumva bikunze, nubwo wamuha akazi kameze gutaba yumva atakemera, aba yumva anyuzwe no kurera. Look at the teachers, they feel so satisfied by educating because this is their mountain. Even though you can pay him this much big salary, they cannot accept to quit teaching, though they can be paid 10,000. Aya makosa wakoze abana bawe ntuzemere ko bayakora. Please never let your children fall in the same mistakes like what you did. Soma ririya jambo dusoze. Nakumenye narakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Hanyuma Nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Amubwira ngo iki? Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko aba nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Hanyuma Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo ngukorere nkurokore, niko Uwiteka avuga. Yego. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Shyize amagambo yanjye mu kanwa ka. Ishyize iki? Amagambo ye mu kanwa. Urumva yamaze kuvuka, Imana itangiye gushyira amagambo he mu kanwa ke. He Yabiteguye mbere yuko abaho. He was born and God have set his words in his mouth. He prepared it before he lived. Reka namara kwinjira muri kuze wumve none. Listen, after he goes deeper in the word, it will happen. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Warebye neza ko ndindi ijambo ryanjye ngo ndisohoze. Ijambo Imana ivuga, the word God say, iraririnda. he protects it. Nimuvuge ngo amen. Say amen. Ni gute rero bino bintu wabyinjiramo? How can you enter in this? Dore amabanga 7 yo kubyinjiramo. These are 7 secrets to enter, kugira ngo ubashe gukora vuga ngo icyo naremewe. so that you may do what you was created for. Nimuvuge ngo amen. Say amen. Haleluya. Hallelujah. Ibanga rya mbere The secret number 1, ni ugutinyuka. it is to feel boldly. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo uyu mwaka ugomba gutinyuka ibindi bintu abandi bantu batinye. Tell your neighbor that this year you should access, try things that others have failed to start. Ibyo sogokuru yatinye wowe ugomba kubitinyuka. Niyigeze atinyuka gupfumura mu marembo y'ubukire, ni wowe ugiye gutinyuka uyapfumure. Yatinye gushora imari, ariko ugiye gutinyuka ushore, ugiye kunguka mu izina rya Yesu.
What your grandfather did fail to try, you're gonna try it. He didn't like to invest because of worries of failures. You're gonna do that and you shall profit. mbariza umuntu mwicaranye ngo ugira umubyeyi cyangwa nawe kigira. Ask your neighbor, do you have a parent or not? Mumbarize ngatuye he cyangwa yatuye he. Ask them, where does he live or where do they live now? Aho rero There then, ahatatuye where they didn't live, ni wowe ugiye gutinyuka ukahatura. it is you who will start to live there. Ari ibyo yatinye There is what they're scared of doing. aravuga ngo bana banjye mutuze muturaha hariya naho kwa Kibweteri. Hoya ubu ni wowe Kibweteri w'uyu munsi ugiye gutinyuka wature mu izina rya Yesu. And he said, my children, this is the place of Chibweteri, so you better not go to live there, but today you are the Chibweteri of now, so you shall go live there. You're going to access those blessings. Karitsiye ya mbere igezweho ni wewe wa mbere ugiye kwituramo. The first place you're going to live in. Yeah. Hallelujah. Imijyi ikomeye za California ugomba kuhatunga inzu. You must own houses in great cities like California. Ibi ndavuga California, ndabona warigeze urambagiza California kam. I speak of this. I have seen you trying California. Ari karitsiye ya California nduzi wigeze urambagiza. I see the place of California that you tried, Urimo uvuga ngo uzahatunga inzu. saying that you shall Nibyo? own a house there. Ni muwe mwaka? n'uyu mwaka ndi ku ishuri Wari ku ishuri muri Which year Amerika? of that she was at Wararambagije? school. naraye ndi kureba amazu online Aha. She was looking Hanyuma for the houses n'ahantu online. hitwa Peacemo Beach oya ndakubona uri muri karitsiye ya California n'ibirenge byawe. I'm seeing you aho in ntuye naho ni California. umujyi ubamo abakire so naho ngenda ndeba Reka nguhe amakuru rero. Let me tell you then, Imana nishyigikira if God support, irashyigikira ibyo watekereje. He will support what you thought. Tinyuka. Fear not, stop. Tinyuka ukora ibyo iwanyu batigeze bakora. Do what your family did not do. Komera Yesu amashyi buri mu nyuma. Applaud to Jesus if you can hear Dore me. igitangaza kibaye. This is the miracle that happened. Yeah. Hallelujah. Iso yigeze atura mu mujyi. Did your father live in city? Yatuye he? Rulindo. I Rulindo. He lived at umva Rulindo. So listen now. ntabwo ashingiye ko papa watuye Nyarutarama. She doesn't base on his father who live in city. Arenze Rulindo. She exceed Rulindo. Arenze arya baca he? Oya Shorongi. She passed by Shorongi. Arenze kuri Mukoto. She passed by Mukoto. Arambutse amanutse ku giti cy'inyoni. She descend to the tree of Chinyoni. Ya makorosi bayita amakorosi azamuka he? Ya makorosi ya Shorongi arayarenze. She passed by those ways of Shorongi. Arenze Kigali Kiruhura. She passed by Kigali Chirura. Arambutse arenze amakaritsiye amwe n'amwe yinjiye muri leta ya California. She passes by all the places she enters in California. California In California, iri muri karitsiye zihenze muri Amerika. it's among expensive Nibyo? places in US. Ni nk'iya kangahe? Ni iri mu za mbere It is among the best. Dore igitangaza kibaye. This is the miracle that happened. Ugiye gutunga inzu muri California. You're going to own a house Kora muri in iki kiganza California. dorakira. Touch in this hand and receive. Reka nguhe amakuru. Let me tell you, Hari umwana w'umuzungu there is a white child muri mu myaka imwe. whom in the same age Ameze nk'ukurusha hagati y'umwaka umwe. is like more than you 1 year. Umwe. Umwe. It Umwe. is 1 year. Dore ikibaye rero komera This Imana is what amashyi mu izina. happened. Applaud to God. Zabura haleluya. Shout a hallelujah. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Mugiye kubana muri California. You're going to live together in California. Komera Imana amashyi. Applaud to God. Ndaguha ikimenyetso cyane. I'll give you a sign of that. Mwize ku kigo kimwe. kankubwire bivuge muzane muri California kuko ntabwo yabyumvaga neza Atuye he? atuye muri Colorado Mama shenge. That child lives in Colorado, but I didn't Kosoto, understand it was kosoto, married to kosoto. California. Zabura haleluya. Shout a hallelujah. Hey. Hey. Oya mumbwira ngo ugomba gutinyuka. Tell your neighbor that you should feel not fear. Iyi Imana igiye gushyigikira. Whenever God is going to support, Ishyigikira ibyo watekereje. He support what you think about. Uratinyuka cyangwa uraguma aha? Will you start or you stay there? Mbwirira umuntu muri kumwe ngo senya igihome cy'ubwoba. Tell your neighbor that break the wall of fear. Tinyuka ukora ibyo sogokuru atakoze. Try and do what your grandfather did not do. Sogokuru yapfiriye mu gashyanja.
Your grandfather died in a forest. iyo ngiyo mu byaro za Uganda hirya iyo. There in village Uganda. Oya, No. tera intambwe. Make a step. Yapfiriye mu Buyenzi iyo ngiyo za Nyakabiga iyo ngiyo. He died at Buyenzi, Nyakabiga. Abandi bapfa batageze i Kigali. And others died before arriving in Kigali. None nawe ugeze Kigali. So now you're in Kigali. Urimo urashaka kaga karitsiye kamwe gatekera ku muhanda. You need to live in the place where they cook on road. Oya, va muri korodori mu izina rya Yesu. Be out of in those cheap places in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wibwira ngo haruzuye. Don't tell me that it's occupied. Oya, No. Imana ibwira Abisirayeli ngo mbajyanye i Kanani. When God told Israelite that I'm taking you to Canaan, Kanani yari ituyemo amoko 7. 7 tribes was already living in Canaan. Igihugu cyose cyari gituwe. The whole country was occupied. Baratinyuka. They started. Barambuka. Boldly they crossed. Imana yimura abanyakanani, Abisirayeli baratura. And God shifted Canaanites and Israelites lived there. Mumbwire ngo tinyuka, ari abantu bagiye kukubererekera wicara uture. Tell your neighbor that fear not and access it. Some people would be removed and you live there. Mumbwire ngo niba ari utuye niba utizengeye kukugurira gira vuba vuba. Tell your neighbor that if you live there and you don't believe I'm going to buy for you. Uramugurira? Will you buy for them? Ikibazo ushaka kuvuga ngo uramugurira ugasanga uri muri ya turongo uramugurira yaragiye kwiseseka muri korodori. The problem, you can say that you're going to buy for them and that was going in 3 places. Turabagurira cyangwa hoya? Will we buy for them or not? Uri mu mibare. You're calculating. Muratekereza ari karitsiye bita ku Karambo bahakubwiye inzu ya 12. You're thinking about Karambo. They told you a house of 12,000. Hallelujah. Ariya bakubwiye kurya nyuma yego this. There is a house they told you at Ryanyuma. Hindura. Change your mind. Uratinyuka cyangwa nagutinyuka? Will you access or not? Wagezeyo? Are you there? Huh? Are you there? None ari ukuntu ida ngurumva. I see how you think. Ari ukuntu musigaye mubyeza. There is somehow you sanctify it. Ukahita ugenda ukarenga za Gishari ukambuka hakurya ahantu hari agasozi. Turabona erega hano niho umujyi urimo werekera. Ariko waretse ukazajya kuhatura wahageze wabaye utuye aho umujyi uri. You cross and you go in boundaries of city and you say this is where the city is coming. You better go to live there when the city is already there. Siko biri? Isn't how you think. Urabizi wowe? And you say, hey, you know. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo Kigali rakomeza yitwe Kigali. Tell your neighbor that Kigali shall keep its name. Wareke aho ngaho. Stop it. Erewe. N'umwuka w'ubwoba. It is the spirit of worry. Tinyuka. Access boldly. Senya igihome cy'ubwoba. Break the wall of fear. Urumva ngo bashyize umwanya ku isoko. That you know they have turned a position. Ngari kuriya mwanya urumva ntago ari uwanjye. But I feel that position is not mine. Ngwere gufite ba nyirawo. Ba nyirawo baye ko bawushyize ku isoko kudafite nyirawo. Iyo ugira nyirawo baba umuhaye udashyize ku isoko. Uriya mwanya n'uwawe tinyuka urawutwara. If it were to have their own, it shouldn't be taken to the tender show. So access it and it shall become yours. Uriya mwanya n'uwande? Whose that position is for? Oya afite ba nyirawo. It has its own name. Siko muwita se? Isn't how you say it. Ngo ngiye gupiga mu isoko ngari kurabibona ngo rira soko rifite nyiraryo. Nyiraryo ni wowe. We wabibonye ukaba ugiye kujyana dosiye yawe watinyutse n'iryawe. That I'm going to tender for a position, but I think it has the own. No, you who've accessed it, it is your position. Igihe gifite umwuka w'ubwoba. Whenever you still have the spirit of fear, ntabwo uzigera usenya cya gihome kimwe kiwanyu, kimwe kibabuza gutambuka, kimwe kibabuza kugera ku iterambere. You shall never break the wall that obstacles your family to reach to prosperity. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo kuva ejo tangira. Tell your neighbor that from tomorrow begin. Kuva ejo gira ute?
From tomorrow begin. ugiye guhanga udushyi iwanyu tutigeze tubaho. You're going to come up with innovations that had never been to your family. Dawidi David yavukiye mu muryango utarigeze uba mu mwami, was born in a family that they didn't have a king, gusa wari ufite amasezerano witwaga umuryango wa Yuda. but it had promises, was called the family of Judah. Yego, Yes. bamubyaye And when he was born, ise ntiyamenye icyo azavamo. his father did not know who he shall be. Iwanyu ntibaguhishuriwe ariko nibuza wihishurirwe. In your family, they didn't have a vision of who you will be, but at least have a vision of who you shall be for yourself. Bamujyana mu ishyamba. They took him in a forest, Ibitekerezo bye and his mind ntabwo byari iby'ubushumba. wasn't the shepherding mind. Ibitekerezo bye His mind byari iby'ubwami. was the loyalty thoughts. Ibyo bitekerezo bikora ku Mana. So those thinking touched the heart of God. Imana irangije And then God, igeze mu rugo rwa Yesaya, when he reached in the family of Isaiah, yasanga bafite ibitekerezo bya gisirikare ariko badafite ibitekerezo by'ubwami. he founded people with the mind of being soldiers, not the mind of becoming kings. Iravuga ngo nkeneye umwami se nkeneye umusirikare. And he said, I need a king, not a soldier. Irirukanka imukura mu ishyamba, He went first and took him from the forest, iramwimika, and he ordinated him, ahinduka umwami. and he became a king. Ariko mbere y'uko aba umwami furu, But before he became a full king, uzwi n'igihugu, who's known by the country, yaratinyutse aravuga ngo ngiye kurwana intambara y'abasirikare. he boldly accessed the battle of soldiers, Ahagararaho Sawuli yahagaze nabi, and he stood rightly where Saul stood wrongly. aravuga ngo And he said, haleluya. hallelujah. Aragenda abanza guhanga icyo bita umushinga wo gucurangira Uwiteka. He went first, arranged the project of playing music for the Lord. Bashatse umucuranzi mu gihugu wirukana imyuka mibi kuri Sawuli, baramubura, basanga Dawidi. Urasabwa guhanga akantu gashya kagiye gutuma ibwami baguhamagara bavuge ngo hari umuntu ushoboye. When they was looking for a musician who can play music for this evil spirit to come out of the king, they couldn't find him. So they called him for that work. Tell your neighbor, should make a work that shall make the palace call you. Dawidi kahamagaye ubwami kubera gucuranga, ubu urimo urakora iki? David is called to the palace for playing music. So what are you doing now? Ubu igihugu cyose turi mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wacu. The whole country, we are speaking of our candidate. Siko biri? Isn't that right? None basi we hari utuntu dushya nibuza wigeze uhanga uravuga ati dore basi uza kuvuga ngo ndi umufotogarafe igihugu cyose wapi urahangaye twiteguye gutora, ariko nibuza nawe muri ayo matora gerageza nawe, dore ubungubu akazi kabonetse, ariko uraho haleluya, abantu bakeneye imipira yo kwambara, bakeneye ingofero, nibuza iyawe yari kuzaza ifite inyandiko itandukanye n'izindi, ariko uraho ngo gusa hari ibyo Imana yambwiye, uzahura n'umwami ute ufite ikibazo. We are in the time when you should get a lot of jobs to do, because maybe you should use your innovation and create something like t-shirts for the people, like a herd, and you're there sitting saying that, God have promised me something. How will you meet a king? Amahirwe yose agaragaye yigucika. Please do not let any opportunity escape from your hands. Ndashaka uyu munsi wa none mutinyuke mutangire muhanga utuntu dushya. I want you from today start making some innovations and access everything you think. Uba amabara y'amatapi tuza amabara y'imikara, shokora, umweru, umutuku, umweru, ariko noneho ugomba guhanga n'irindi bara ritarigera ribaho. Iryo sura rihanga ute? Rihange hari igihe ari ryo rigiye kukugeza hahandi ushaka kugera. There are some paint familiar colors that we know, but you better think of something innovative and bring a new color so that may take you somewhere you need to go. Pastor, ndabitekereza. Yeah, Pastor, I think of that. Ariko nyine But also, ese buriya nabona ubifinansa, ese buriya nabona umuterankunga, ese pastor buriya ese ereka buriya mama byangora. can I get a sponsor? It can be really tough and hard for me. Uzaguma aho uri kubera gutinya. You keep that position because of worries. David afata inanga y'igiti, took his guitar aravuga ati inanga irasize, and he said it's anointed. agira ati And he played his guitar. yego Yes, iki vuga ngo guitar. inanga. Say guitar. Ako kanya Directly, abararekuye
he released. babigeze kuri Sawuli And the news got to Saul. ngo yakora ku murya w'inanga gusa And whenever he started playing music, ngo imyuka mibi igahunga. and the evil spirit comes out of him, Imyuka mibi ikagira gute? and the spirit, bad spirit comes out of him. Sawuli aravuga ngo ahita yandikira urwandiko Yesaya aravuga ngo mereza uno muhungu agumane nanjye. Dawidi aravuga ati no, gahunda yanzanye si yo gucuranga byari bimuza nawe, ahubwo gahunda yanjye ni ubwami. Akomeza guhanga udushya, aravuga ngo ariko buriya nakwica umufilisitiya utuma mutagira amahoro. Ni ukuvuga ngo ageze bwami nagashaka kwicara ngo arya arambye, ahubwo arashaka guhanga ibindi bishya. And Saul texted to Isaiah that get me your son so that he may keep playing music for me. But his purpose was not to play music, but he said, I just need to become a king. He kept making some innovations until he met a king and he became a king. Uratinyuka cyangwa uraguma aho uri? Will you access new things or you remain there you are? Uriya mushinga wawe Imana irashaka kuwushyigikira, ariko irawushyigikira watinyutse. God wants to support your project, but when you feel boldly to begin. Warasenze uburyo. What did you lack by prayer? Hello? Hello? Birimo birumvikana? Is that understandable? Nkurahiye ukuri umunsi ugifite ubwoba ntabwo Imana izigera igushyigikira. I swear the truth to you, whenever you still have worries, God shall never support you. Umunsi utaragira ikintu utangiza ntacyo Imana izahera igushyigikira. When you yet begin something, God won't base on anything to help or support you. Ngaho hora utubwira ko ufite ubukwe urebe ko tuzagutwerera. So keep telling us that you have wedding and see whether we shall support you. Dukeneye urupapuro rubyemeza. We need an invitation for confirmation. Rwanditseho ngo tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi mfite mariage. Umva tubura amahoro ugasanga turimo turatwerera. Dutwerereye kubera iki wasohoye invitation. None dutwerere invitation naho tubona zanditse. Print out an invitation and show us and give us the proof that on 17th this month someone will get married. We shall be peaceless and we support you. So you want us to support you while you yet give us any confirmation? Ni bande bantu bashaka gutinyuka muri uku kwezi? How many people who need to access things boldly in this month? Genda utinyuke nushaka ucuruza zahabu, nushaka utinyuka ucuruza diyama, izawe zizaba zifite ubwiza bukomeye. Walk boldly and begin something. Do business of silver, gold, and will have great anointing and great power to start. Hanga udushya. Create innovations. Uzi kugira nanga muri church. Do you know that you come even here in church? Wareba nk'izo ntebe bicayo ukahita uvuga ati ariko buriya wagenda nkakora intebe imwe nka sample nkayibazanira wayitwereka tukikanga ati intebe uyikuye he tayari. Ubwo bikarangira tuguhaye isoko ryo kugira gute, bikarangira tuguhaye isoko kandi ntitwari guhaye ahubwo ibyo watweretse byaduhinduye, bikarangira tuguhaye isoko ryo kudukorera iki intebe. Ariko ikibazo uricara buriya nuko nguko Imana yabishatse. Ubu hari amatara tutarabona kandi wakagombye kuyarema tukagushorera, ariko kubera gutinya oya bindima ariko ndabiheranye urimo urapfa ubusa kandi wakagombye kuba umukire mu izina rya Yesu. It is possible that you can come even here in church and you observe the chairs we have and you think of something innovative. You go and create something different, and whenever you show it to us, we feel like investing in you. But whenever you feel like you are not capable to begin anything, you say, this is how God thinks to be. Come on, we shall never invest in you and you will die with your mind and dreams. Umuntu yakwinjira And if someone enters here, kubera ko bazi izi ntebe zabasa bose nk'izo mwicayeho n'izo zose agahita avuga ati and because they're familiar with the seats and they say, oh my God, izi ntebe mwaziguriye he? where did you buy these chairs? Agahita tuvuga ati ni umushoramari. Wabaye umushorama. Is an investor. Actually, you've become an investor. Ufise uko ibintu biri. Did you get how things are? Akabaguhaye urundi rusengero. And it directly connects you to another church. Ejo hakinjira undi muntu. And someone else comes the next day. Dushiduka wabaye umuherwe wasenye cya gicaniro kiwanya, ariko ubwenge ufite buguhezemo ngutegereje ko bakubwira. Nutitekerereza nawe uzagutekerereza, urimo uratwarwa na ya mitekerereze y'iwanyu bagutekerereje nabi, ubaka kanya nyine uri mu ngaruka. Senya icyo gihome utekereza ibintu bishya, Imana izibishyigikire mu izina rya Yesu. Whenever we come up looking, we find you've broken the wall of poverty from your family. But if you don't think about yourself, if you don't go deeper in your mind and innovate something, no one shall think about you. You will stay driven by those spirit, by those thinking of your family that you're facing the consequences of right now. Ziriya taburo zimaze kuguhuza n'abantu bangana iki?
How many people are you connected with ndakubaza by your words that you tuganire made? gato ejo bundi nabibonye uri ku gihe Last time I saw it on Igihe. benshi kandi bakomeye Many people and great of abantu them. benshi si impano nabonye zihabwa abantu bakomeye Are in the gift ibinyamakuru I see bikandika are given to great people, and journalists note things and they write about you. uriya ni umurage wahawe na so Is Oya. it an inheritance given by your father? oya wabitekereje ute How come you think imana of that? yangiriye inama imana God yakugiriye who inama advised her. byaciye mu muhanuzi se cyangwa byakujemo Did it come Byanje. from a prophet or it came in your mind? byanjemo kubera yari impano jya ubanza utekereze Think first. benshi bategereza ko abahanuzi bamanuka Many people wait for the prophets to come. imana ibanza kuvugana n'umutima wawe mbere y'uko ica mu muhanuzi But Yeah. God speak to your heart first before he come through a prophet. si bikwamamaje cyane Didn't it No turn you comment. famous? Yeah. Aren't you great? amen ukuboko kwawe ni kuri Yeah. Isn't your arm work? ni kuri muri za perezidanse nyinshi ku isi Isn't in different lower places? iyo utabitekereza If you were not to think about ntabwo byari this, kuzashyirwa mu bikorwa ikibazo urogiha oya iyo uza kubitekereza ukabiheza muri mwe nuko ubuse mana hari abambanjirije ubuse nanjye nazagera hariya if you were to think of that and feel worried of the people who came through you, and you always complain that shall I reach to their level? ngo ni abagize bati ugende ujye kunuza kuri google wandike maritina iyo ataza kubitekereza ntabwo aba ari uyu nguyu kubera ko yagize ate yarabitekereje aratinyuka inzozi ze arazisohora zishyira hanze none wowe warabitekereje ariko byaheze muri wowe nkorera ku muntu muri kumwe mubwire ngo ibyo watekereje bihereze bisohora abantu babibone bisohore ku musozi bisohora amahanga bibone bisohora imiryango ibibone sohora ibikurimo hey! Go on Google and search Artina. You'll find there she is. And she is who she is today because she took her dreams into action. So take everything in your mind to be practical in your life, and people shall know you. urimo uragendera kuri ka kararo kamwe sogokuru yagusigiye You're walking on the bridge that your grandfather left for you. gasenye wubaka kawe gashya Break it and build a new bridge. fire Muriro. birimo biraza Is it coming? birimo birafatika Is it now tangible? ntabwo umugisha n'imana Be blessed by the Lord. reba umuntu mwegeranye mubwire ngo nta kintu na kimwe usa nkacyo urihariye ye baba Tell your neighbor that nothing you look alike, you're unique. urihariye You're unique. murashaka gukora ngo nk'uko kanaka yakoze nukora nk'uko kanaka yakoze uzagira mwigire ariko wimwigana kuko ntabwo uri fotokopiye uri OG. You want to work like someone did. No, learn from them, but do not imitate them. You know that duplicate, you are original. icya kabiri kigiye gutuma uhagira asigaje iminota 16 nkasoza The second thing that will take you there, 16 minutes remaining for me to conclude, nyakira uvuge ngo haleluya say hallelujah. icya kabiri The second, ni ukurema ibitariho it is to create what's not there. nkorera ku muntu mwegeranye mubwire ngo uyu munsi wa none Imana irashaka kutangira kurema ibitariho Tell your neighbor that from today God wants you to create new things. Yeah! Hallelujah. kurema To create new things. kuva isi yaremwe Since the creation of the world, nta muntu wigeze uhagarika na rimwe sisiteme y'isi none have looked or stopped the system of the world. covid ntiherutse kubigerageza ariko byarakomeje COVID tried but didn't stay locked, but it kept on working. inama zarabaga kuri zoom siko biri Meeting used to be gathered on Zoom. yahagaritse indege n'imodoka It stopped planes and cars, ariko umugabo umwe but one man witwa Yesuwa called Joshua, yafashe umunsi arawuhagarika bavuga ko uwo munsi yawuhagaritse mu kwezi kwa kabiri na bugingo n'ubu abateolojiya bavuga yuko ukwezi kwa kabiri ariko Yesuwa yakuyemo umunsi mu minsi sisiteme arayihagarika arema ibitariho arabanza akora ibyo arabanza arabirangiza umunsi awukura mu minsi ahagarika umunsi ibintu byose birahagarara arabanza ararwana izuba ararihagarika. the man called Joshua stopped the day and he did all his activities, and he finally found that a day was removed on calendar, and he did his all works until it was done. shyiraho Yesuwa igice cyaho cya 10 umurongo wa 12. Joshua 10:12. Let's have the Bible.
ibintu ndimo nkwigisha ntabwo mu idini ryanyu bigeze babikwigisha. Bakwigishije ko Yesu aje bakuba kuzura umwuka ngo niyetere sekeya ngo n'ibyisi kandi urabikeneye. Uzajya gusaba umuntu wirukanye, uzajya gusaba umuntu wavuze ngo n'ibyisi, atunze ibyisi, wowe uvuga ko utunze Imana ariko nta bihamya by'Imana bihari. No, ugomba gutunga Imana ugatunga n'amafaranga, ukajya ubwira umuntu Imana utamusaba, ahubwo ukabwira umuntu Imana unamuha. You were taught that it doesn't work. You were taught of spirit, but you was not taught how to work. You was not taught how to be prosperous. You shall go to beg to the one you did not to give, or you go to beg to someone, and if you preach to them and you're poor, they did not hear from you. Iwanyu nta cyubahiro cyahabaye ariko ni wowe ugiye kukirema. There is no glory that you experience from your family, but you're the first to create it. Yesu washuti yanjye ndimo ndirukanga ya minota irimo abana gashinge karimo kikaraga. Joshua 10:12. Yesu w'igice cyabo cya 10 umurongo wa 12 mugabo. Hallelujah. Soma numve. Umunsi Uwiteka yagabije Abisirayeli Abamori, Yoshua abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati, Yesu ahagarara imbere y'Uwiteka. Avuga ngo iki? Yoshua abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati, Zuba hagarara. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo hari ibintu uyu munsi ugomba guhagarika ukarema ibindi. Tell your neighbor that there are things you must stop today and create new things. Umva. Listen. Urahagarika ubukene urema ubukire. You will stop poverty and create riches. Urahagarika ubushomeri urema akazi. You will stop joblessness and create jobs. Ibintu tugiye kurema ibintu bitigeze bibaho iwacu. We're going to create new things that had never happened to our families. Iwanyu umuntu watunze ibikomeye yatunze imodoka, wowe ugiye gutunga indege. Iwanyu umuntu watunze ibikomeye yatunze indege, ugiye gutunga ubwato. Ugiye kurema ibitariho, ni wowe Imana igiye gukoresha. Ugiye kubizana, ubaye Esteri w'umuryango, ubaye Yosefu, ubaye Gideyoni, uramenaguye. In your family, he who owned a great thing owned a car, but you're going to own airplanes, and you're going to own planes. You are becoming the Esther. You are becoming Joseph of your family. You're going to break. You're going to destroy. You're going to build something new. Ntabwo ushobora kurema ibitariho. You cannot create something new utari wasenya igicaniro cy'ubwoba. before you break the altar of worries. Ibyo kuvuga ngo jyewe kanaka, ntabwo Imana ikora ishingiye ku mashuri. Imana nirobanura ku butoni. Mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Upfa kuba wemerwa n'Imana, niyo password. What of saying that this person, God never discriminates, and he never bends to any level of education, except those people who are accepted by the Lord. This is the only one password. Yes. Hallelujah. Izuba ryarahagaze cyangwa ntiryahagaze? Zuba hagarara kuri Gibeyoni. Zuba hagarara kuri Gibeyoni. Nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. Aravuga ngo simagaritse izuba, magaritse n'ukwezi. Uyu munsi ibintu abandi bananiwe guhagarika, ni wowe ugiye kubihagarika. He said, I won't stop only sun, I will stop even moon. So today you will stop things others cannot. Umva. Listen. Ugiye guhindura system y'abayo muri famille yiwanyu. You're going to change the system of your family. System ugiye kwicurika, iyindi uyihengeke. Abantu bazajya bavuga ngo ni mwene segakwerere, ubabwire ngo no, je ndi mwene Yesu. Yesu ni wahinduye system y'isi. You're going to reverse the system, and they'll be saying that you're the son of Segakwerere. You say no, I am the son of the living God, because Jesus is the one who changed system. No. 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 Nibakubarira ngo mwene Gacinya ubwo hari ibindi bintu bindi bari bubare, ugiye guhindura system, ugiye kuba wowe. If they say the child of Gacinya, say no, you need to change the system and become someone else. Uvuga ngo urihariye, nibareba n'amateka yawe barayabura, barabona ari amateka mashya atarigeze abaho. Say you're unique. If they look for your history, they won't find it. Ugiye kumera nk'ikimanuka nk'ikivajuru, Imana imanuye ku isi ihereza abantu gift, iravuga ngo genda ubeho. Ugiye guhindura system, ibikomangoma abakomeye basha kugushakisha.
You're going to be someone unique, like the person whom God brought from heaven, and princes and kings will look for you. uyu ni Yesuwa This is Joshua, ugiye guhagarara imbere y'Uwiteka. who's going to stand before the Lord. Ntabwo ahagaze imbere ya se, He's now standing before his father. ntahagaze imbere y'amategeko, He's now standing before the law. ahagaze imbere y'Imana, agiye guhindura system. He's standing before God, is going to change system. Umwenda ukingirije ahera watabutsemo kangahe? The veil that covers the holy place was divided into two, Kugira ngo buri wese agire gute? for everyone to enter in. Ku mwenda ukingirije ahera cyane wakwinjiye ugahagarara ahera ugahindura system y'umuryango w'iwanyu. The veil that covers the holiest place was divided. You better enter to change the system of your family. Umwana wa mukuru wawe yishwe n'ibiyobyabwenge, hindura system wawe azaba aposo. Umwana wa anti wawe yishwe n'urumogi, hindura system wawe azaba umuhanuzi. Komera Imana amashyi mu izina rya, turahindura system. The child of your big brother, the child of your auntie died by alcohol, but you must change the system until your child will become an apostle. Abantu biteguye guhindura system y'isi, mutere haleluya. The people were ready to change the system of the world. Shout hallelujah. Abantu biteguye guhindura system ya famiye y'iwabo, mutere haleluya. Those who were ready to change the systems of their family, shout hallelujah. Oya irahinduka cyangwa ntihinduka? Will the system change or not? Nkorera ku bantu barindwi babwira ngo sadepa naho magaze. Yesu wahagaze imbere y'Imana, nawe ugiye guhagarara imbere y'Imana, ugiye guhagarara mu maraso ya Yesu, ugiye guhagarara mu ijambo ryahanuwe rirusha andi yose gukomera, ugiye guhindura system. Tell your neighbor that I depend on where I'm standing. Joshua was standing before the Lord, and I'm telling you that you're standing before God, and you're going to change system. Turahindura cyangwa ntabwo tuhindura? Shall we change system or not? Ugiye kuririmba ngo Ebeneza, Imana yaratuzahuye. You're going to sing Ebenezer, that God resurrected us. Tugiye guhindura system. We're going to change the system. Yeah. Hallelujah. Glory. Isome iryo jambo ndakomera Imana amashyi. Applaud to the Lord and let's keep reading the word. System irahinduka cyangwa hoya? Will the system change or not? Urarema itari wabibeho cyangwa hoya? Will you create new things to exist or not? Turabirema cyangwa tubyihorere? Shall we create them or not? Isongore ku bantu nka batatu babwire ngo ngiye kuba umukire, numvise password. Feel proud to 3 people and say I will be rich of all the password. Yeah. Hallelujah. Mubwire ngo hari icyo ngiye kubikoraho. Say I'm going to do something about that. Ugiye guhagarika ukwezi n'izuba. You're going to stop moon and sun. Yeah. Hallelujah. Iwanyu nawe wabikoze ariko ni wowe ugiye kubikora. None did that in your family, but you're going to do it. Yes. Hallelujah. 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 Uva ngubwire. Let me tell you. Mu gikari cy'iwanyu habiraga ihene ihebeba n'intama n'inka, ariko wowe umva hagiye kujya habebeba amavewiti, amarengerova, ibivuga ngo simini urimo. In your family, you used to have goats and cows, but at your turn, you will have Range Rovers, you have great cars, and things that will be shangling. Mu cyimbo cy'urusaku In the place of noise, rw'inkoko ikubyutsa, overhead that wakes you, ni jeti pirifirimi itanga amavuta it is a private jet that is starting itself, iparitse hejuru ya nzu yiwawe. parking above your house. Urahindura systeme cyangwa uragumuka? Will you change the system or not? Yesu wabyaremeye cyangwa ntabwo byemeye? Did it work to Joshua or not? Soma twumve. Let's have the word. Yeah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. andi mabanga atatu, andi mabanga atanu asigaye ndaza kuyababwira ku mugoroba, dore nayanditse. I'll tell you other 5 remaining secrets tonight. Yeah. Hallelujah. Ariko mbariza umuntu wicaranye ngo ukurikiye zino nyigisho wakira cyangwa wakomeza kuguma uyuri. Ask your neighbor if you can follow these teachings. Can you be rich or you can remain the same? Izi za rubaga impande ngo zibica se. Those illness that kills you. Yeah. Hallelujah. Ariko umugiye kuririmba nk'abantu bazahuwe cyangwa namwe muracyari hano? Will you sing Hallelujah. like the people who that system have changed Yeah. or not? Twumve Yesu niba yahinduye system. Izuba rihera ko rirahagarara. Izuba rirera ko Hagarara. mumbwire ngo ryategereje ko watura gusa, ubundi ryo ryiteguye guhagarara. Tell your neighbor that I was waiting for your confession.
directly will stop. ryo ryategereje kuvuga, ryategereje ijambo usohora, ibiba byo byamaze. It is waiting for your word, and what to happen have already happened. Soma. N'ukwezi kugumaho kuri. Ukwezi kugira gute? Kugumaho kuri. Uyu munsi wa none ibyago byajyaga bikubita ku muryango w'iwanyu, ugiye kubigumisha iyo biri, ntabwo bizongera gushyikira famiye, gusenya urugo ntibizongera kubaho. From today, the troubles that used to come to your family, you're going to stop them and shall no more happen to you. Yeah. Hallelujah. Kugeza bigezaho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Umva reka nkubwire, reba umuntu mwegeranye mubwira ngo birageze igihe akazi wabihagarikiye kari burangire, numara kwambuka bizongera bigaruke kuba atazi gutegeka, ariko ugiye guhindura systeme y'isi, ugiye gutinyuka ureme ibitariho bigira gute bibeho. Tell your neighbor that it will stop until the reason of stopping it is over. It will come back to those people who are not good at changing system. Kwaje. Yeah. I know. Yeah. Wazuparika ndase katoya. Umvugira kumana. Na undifite. Umvugira kumana. Na undifite. Umvugira kumana. Oh, na undifite. Umvugira kumana. Na undifite. Umvugira kumana. Umva. We humure Jimitima imize Ni wowe humure Jimitima ikwize Yeah, ni wowe humure Jimitima ikwize Nacho tuzaba Kotwihishe muriwe Nacho tuzaba Kuko twihishe muriwe Yeah, nacho tuzaba Tugiye gusibuka Kuko twihishe muriwe Yeah, nacho tuzaba Tugiye gusibuka Kuko twihishe 1, 2 Ebeneza Mana we tuzahuye Ebeneza Mana we tuzahuye Ebeneza Oh mana wa tuzahuye Hallelujah Abantu batinyutse ni bande? Who are the people who started things? Umugore wawe yigeze acuruza? Did your wife do business? Madamu wawe yigeze acuruza? Did your wife do business? Muwe mwaka? In which year? Nubu ngubu? Ko ibintu acuruza nduzi bitagenda? I see his business is not working. Weruka Masaka ryari? It's not that much. Uyu munsi Umva ko nakazi kameze. From today. Mbonye wimuke Masaka. I see you shifting from Masaka. Abantu bamwe batangiye guhindura system. Some people have already changed their systems. Ndagiranera? What should I do? Hari ibintu muherutse kuvugana n'umugore wawe? Things that you talked with your wife. Mbona bya business mushaka gukorana. Things concerning business that you need to do. Nabiganiriye ryari? When did you talk about that? Iri joro. Last night. Twari turi kumwe?
ubu rero nuko namaze guhindura systeme y'isi y'umwuka ubu mpagaze mu bumana niyo mpamvu uruzi ndimo manura nimumara guhindura systeme muratangira mubona ibyo abandi batabona. I have changed the spiritual system. Now I'm standing there spiritually. If you change system, you'll see what others are not seeing. Irijya nihishurirwa mu mwuka This is a spiritual revelation. ariko nawe ugiye kugira ishurirwa mu bifatika. But you will have a revelation in what's tangible. Ikibazo rero The problem, wowe urimo urashaka kugira iyerekwa nk'iryanjye. you need to have like the same revelation as mine. Njye ndi umushumba ndi umuhanuzi ndi umutambyi mba ku gicaniro. I am a shepherd, I am a priest, I live on the altar. Wowe uragira iyerekwa ry'ubukire You will have a vision of riches. uzana impinduka You bring, ugira umwuka wera transformation. ukubuza icyaha n'inzozi no kwerekwa ariko noneho izi mpano si ngombwa kuko wowe ntabwo umusozi wawe ari ubupasitori umusozi wawe ni ibindi ugomba kugira ibindi birere mu izina rya Yesu. Hishurirwa buri munsi genda uhanga udushya genda uhindure systeme tuze kubona impinduka. Have the Holy Spirit that stops you from committing a sin, but do not go in deeper spirit because this is not your mountain. You go to the influential mountain of yours. Uzi ko umwaka utanga iki gihe Next year, as this time, abantu bamaze kwizera people already believe. uzi ko ubuzima bwabo Did you know that their lives, nushaka kuba rugize imyaka 40 even though you were 40, you can be 40 years, uyu mwaka umwe this 1 year, ubuzima bwawe buramaze kwikubishura ijana. your life will multiply 100 times. Ndebere uzi impamvu Do you know the reason? shyiraho itangiro 26:12 njye ntabwo ibintu mvuga byose biranditse. Let's have the Aye, book aye. of Genesis 26:10. So itangiro 26:12 vuga ngo uyu mwaka 26:12. umwaka ugira amezi angahe? How many months does their heart? 10 nangahe? 12 months. Soma. Isaka biba muri icyo gihugu Aha. muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro ijana. Iki Muri uwo mwaka. muri uwo mwaka. yezi iki? Ibirutaho inshuro ijana. Reba umuntu mwicaranye mubwire ngo wakoraga ariko uyu mwaka biri kubishura ijana. Tell your neighbor that you used to work, but in this year it will multiply 100 whole. Ni wahembwaga You used to be paid. biri kubishura ijana. It's gonna multiply 100 wholes. Uretse uzundebere Hold on and see you. uretse uzurebe Hold on and see you. ibi birere ndimo mbinjizamo The atmosphere I'm taking you to. umuntu uri bwemere kubyinjiramo He who shall accept to enter, ubuzima bwe bugiye guhinduka bureba. his life will change. Aha hanyuma Uwiteka amuha umugisha. aha Uwo mugabo aba umukire, uwo magabo iki aba umukire, aba umukire. agenda arushaho ageze aho yabereye umukire Reba cyane. umuntu mwegeranye mubwire ngo mu myaka 3 uraba uri umukire cyane. Tell your neighbor that in 3 years you shall be more rich. Isaka ni umukozi w'Imana. Is Isaac a servant of God? Uwiteka amuhaye umugisha. Did the Lord bless him? Mumbwire ngo abantu bakorera Imana Imana ibaha umugisha wo gukira. Tell your neighbor that people who serve God, God bless them with wealth. Ugomba kuba umukire ukagera ku rwego b'umukire cyane. You must be rich until you become more rich. Turasenya ibihome by'ubukene twubaka ibirere by'ubukire cyangwa Will we break the walls of poverty and we build the walls of riches or not? Imana igiye guha umugisha ibyo wabibye. God is going to bless your soul. Yego Yes? wikongera kubika iyo mbuto Do not keep that seed. genda uyishore. Go and invest it. Yego Yes? genda ugira ute Go and invest genda it. uyishore mu butaka. Invest it in soil. Ayaya dore urimo urayabika kuri mobile money ukirirwa ugura amayinite ngo wagujemo cash shora. You're keeping it on mobile money and you just buy airtime and you get some borrowing money to more cash. No, invest. Urimo urategura vakase zitari inyungu ahubwo z'igishoro banzu yashore uzajya muri vakase nyuma mu nyungu. You're preparing vacations but you don't profit something from it. Please go and prepare vacations to benefit something and you shall go there for relaxing next. Muranera amabuye pe. You understand me here? Kandi bamwe mwashaka kujya kwiruhukira And some of you wanted to go for resting. none ndimo ndabarushye. And now it's like I'm challenging you. Bibiliya iravuze ngo arabiba The Bible says that he sowed uwo mwaka areza. and that year he cropped. Uzeza wabitse cyangwa uzeza wabibye. Will you crop because you stored something or you shall crop when you didn't? Nkorera ku bantu barindwi babwire ngo aka kanya mbaye umushoramari. Tell your neighbor that from now I become an Ubaye iki? Who do you Ubaye become? umushoramari. You become an investor. Prophesy, Papa, prophesy.
urabyakira cyangwa hoya? Will you receive or not? Ugezeyo? Are you already there? Uyu mwaka murakira cyangwa ntago mukira? Will you be rich this year or not? Abantu bageze hano bakorera imishahara bakakanya bakaba ari abashoramari ni bande? Who are the people who came here working for salaries and today they are ngwino, investors? ngwino. Come here. Uriya mwana That child. muri bukamuhanurira hano muze hano. So reka mbereke. Let me show you this. Genda shaka ko uyu mwaka. I want you this year. Uyu mwaka mugomba kuba muri abantu bakomeye. You must be great people. Hera kuri wowe. Start with her. Hallelujah. Reba hariya. Turn there. Nanjye nari umukozi wa banki ndi n'umuyobozi kuri rwose ufite poste nziza She umushahara was a mwiza leader in the bank with a good salary. ariko numva igihe kimwe nshatse kwikorera kuko nabonaga ibintu by'umushahara bitarimo kugenda neza hanyuma nsenga Imana kugira ngo inyobore inzira irambwira ngo mu mpano naguhaye zari impano 5 nari nzizi ni ngombwa ko mumenya impano Imana yabahaye yarazimbajije isanga ndazizi hari igihe yazikubaza ugasanga ntabwo uzizi hanyuma rero imbajije muri izi mpano 5 ndaziyibwira harimo zimwe zashakaga navuga kapitale nini cyane ntafite uwo mwanya noneho ndayibwira ni harimo izihenze cyane ingira inama irambwira ngo hera kuyidahenze hanyuma uzagera kuzihenze. Hallelujah. Nuko nabigenze rero narifite impano ya art cyangwa se ubugeni muri ngewe nubwo nari umukozi wa bank ariko narifite niyo mpano y'ubugeni ariko itari yakomera cyane muri nge ko byasabye ko nyiga nayize umwaka wose ntabwo ari ukuvuga ngo naretse akazi ariko nigaga amasaha makeya nkagenda nyateranya kugeza igihe abereye umwaka kugira ngo mbone certificate. Urumva kubera ko nagendeye ku nama y'Imana irambwira imbwira uko mbigenza ndabikora kugeza igihe nasezereye akazi ubu ndikorera ku giti cyanjye. Ubazate She's a self-employed. She asked God for the right path or the right direction, and she realized she has a gift of being an artist. And then she did this, and today she's working for herself. She's a self-employed, and she left the bank work. Hanyuma rero ibyo umushumba yavugaga mavuta y'abakozi b'Imana umushumba wanjye yagiye imwereka ikajya imubwira intambwe noneho atangira kugenda ambwira Imana irambwiye gira utya nkabikora ndetse no kubiba narabibye nimujya muri office ye muzasangamo taburo yanjye nashyizemo kugira ngo ni connecte n'amavuta. Kuva rero ni connecta n'ubuhamya buremereye nibwo na impano yanjye yahawe Perezida wa Senegal. She connected herself with the atmosphere of the shepherd, and by the Spirit of God, the shepherd used to lead her the steps to be followed, and she did it, and her gift of what she performed throughout was given to the President of Senegal. Perezida wa Senegal amaze gutorwa ibyo umushumba akunda kutubwira ati nimukora ibintu ariko munabikore neza babwiye nyine abayobozi bakuru babayobora ahantu hari ibihangano byiza basanga ni muri Aritina. Umushumba yabimbwiye nicaye hariya arambwira ngo abatwari kumwe murabyibuka arambwira ngo ku gihe bagiye kuzakwamamaza ngo hari ibihangano byawe bigiye kuzambuka imipaka bigere hirya y'u Rwanda ngo kandi igihe ubwacyo kizakwandika. Ibyo bintu byose byarasohoye nuko nari narateguye umwanya wo kubivuga igihe cyaraje nta gihamagaye kiranyandika n'inkuru irahari narabimweretse mushumba nabo dusengana narabibabwiye. Kuva icyo gihe rero nukuri iyo bashatse impano nziza njya kubona nkabona baje muri Aritina baranguriye Imana ishimwe cyane. From that time, like the prophet prophesied to her that he will write news about you. From that time, the prophet prophesied to her that Idihe will write about you concerning to the work you will do. And nowadays, she has, testimony that she was written from Idihe, and today she's working on what she's, employed herself in. uyu musore This man
arya n'umwaka ushize twabonanye Is it next year when we met? yaraje ankora mu mutwe He came and worked on my head. aza kunyogoshera mu rugo iwawe He came to shave me at my home. aje When he came, ndabaza sha urikorera I asked him, "Are you self-employed?" ati nkorera abandi He told me that I work for others. ndamugana urakijije I asked him, "Are you saved?" ati nari mbirimo ariko businyi birimo He told me that I was in, but now I'm out of it. ndavugana ubwabyo ukoze ku mutwe wanjye amavuta agomba kukuza I told him by itself to touch in my head, anointing should flow upon you. aba yakira imbaraga z'Imana He received the power of God. aba yuzuye umwuka wera He was filled the Holy Spirit. aba yinjiye muri worship team He joined the worship team. ndamubwira ni sasa I told him that then, arambwira ati ese washingiye saro why can't you give me a saloon? ndavuga ni njyewe I told him that ukomeze jyewe umbere umugaragu I said, you keep working for me. saba amavuta ujye kwikorera I told him that ask for anointing to become a self-employed. kuko aka kanya jye ningushingira saro Because now if I give you a saloon, ndaba nguhinduye umugaragu wanjye iteka I turn you my everlasting servant. wiba umukozi wanjye Do not be my servant, ahubwo gira abandi bantu nawe ubere umugisha but become the blessing to other people. muribuka ahagaze hano You remember the time he was standing here? natura amagambo akomeye ku buzima bwe I confessed great words on his life. ndamubwira n'uyu mwaka I said this year, ugomba kuba ufite saro iruta iyo wakoreragamo kandi akorera muri za saro za VIP you must have a saloon greater than what you was working in. And remember that he works in VIP saloons. ni ya masaro yogoshera hejuru y'ibihumbi 10 Are the saloons that shave for more than 10,000. ni umuhanga He is good. nabibibwirire Let him testify. Hallelujah. Amen. sureba aya ni amavuta atuma apfukama This is anointing that's making him kneel down here, please. none bigende bite iyo umwuka wera yaje umwuka wo guca bugufi umwuka wo kugenda umeze gutya byose bikubitwa hasi uku guca bugufi ni ukubera iki When the amavuta spirit comes, the spirit of humbleness comes to you. And this how he's humble, it is the spirit and anointing. pasi bushima we abanza agarura umutima Keep thanking God, Basi, so that he may come back in a good mood. uyu mwaka mugomba kuba bakire This year you must be rich. ndashaka kubohereza ku misozi ibintu byo gutinya ibintu byo kugira ubwoba abari online I want to transfer you on mountain things of roaring and online church. simbabujije imishahara mukorera ariko mutangire mutekereze mugomba kugira ibindi bintu bibinjiriza ndashaka mugire amafaranga mugire ubutunzi muhangane mwatake mubone ifaranga haleluya I'm not stamping you for your salaries, but please fight and have wealth. Keep fighting harder. haleluya njyewe naje muri rayono kera ariko nakoreraga abandi nzamo nayo maze kubona akazi njyewe narize IT ngeze mu gihugu nza kwa applying akazi nkora interview barakanyemerera mbajije umushahara numva ngo bazamemba 300 uvuye kwiga mu Buhinde mitamvuga rero 300 yajyamo itike ya moto ntabwo nasubiyeyo ntabwo nigeze nyensubira ku myaka kazi ni uvuga ngo degree yanjye nta kintu na kimwe ngize ikora kuva nava kwiga mvuyeyo nsaba umushiti wanjye aramamagara ambwira ati rero hano kazi wacu dufite akazi kandi ndabizi ko ugira ko haje z'akazi ngo no guha akazi happy muramuzi twarasenganaga hano ahita mbera boss ngenda akazi kiwabo bafite company twa Konka mitamba marketing officer wabo yemwe nagize n'amasoko menshi ndinjiza cyane mitamba na kumuhamagaro wanjye rero uri muri business kuko ahantu najyaga hose bahita gwameza isoko so maze rero akazi kabo covid ijemo mitanga sezera ndicara mbanza njya ku ishuri gutekereza nakora iki muri business bese bikorwa bite nge nahise njya mu gaciro ka Gisozi kuko numvaga ibintu byanjye bigomba kuba bigari ntabwo numvaga gucuruza ibintu biciriritse ari byo ndimo so ubu ngubu ngewe rero ndi umucuruzi wikorera ndi umufundi iyo ndi mu kazi mba ndi umufundi
ngewe umbonye ndi gukinga urugi ntabwo watekereza ko ari ngewe, umbonye ndi gufunika intebe ntabwo watekereza ko ari ngewe. Ndi ku birere biri hejuru cyane, ku bintu ntekereza ni ibintu bigari cyane. So rero ubu ngubu nsigaye nikorera, nta muntu umpemba, ni ngewe wihemba. Ubu mu gihe gishize pastor yavuze ngo tugiye gutunga amafaranga, ngewe icyo gihe ndi muri business mbona bitagenda biraho gusa, ariko ndimeze nk'umuntu uri ku ishuri. Ariko ubu ngubu ni ukuri amafaranga arimo kuza. Ndashima Imana ko mpagaze neza, ndashima Imana ko business yanjye ihagaze neza. Ndabizi ko nanjye ari igihe kimwe nzaba ndi ku gihe nka Tina, nanjye bavuga ko nkora ibintu byiza. Murakoze cyane. Nibyo birere gahunda niyo. She was testifying that she came from schooling, but she couldn't get a job. Please. Impamvu najya kuvuga ibintu nkarira, mba mbuza amagambo mbivugamo. Kubera ko kuba nahura n'umushumba Ikarumu banza utambutse message. Ikarumu urarira nyuma banza utambutse message. Ya. nyine birandenga cyane, kuko kuva twamenyana ubuzima bwanjye bwahindutse vuba, kugeza aho ubu ngubu nta mwaka urashira ubuzima bwanjye bwikubye nk'inshuro nk'iry'itanu. Kugeza naho arambabarira, iyo ari bumpanurire ngewe ibona mu nzozi. Nibagufashe mikoro. Noneho ibi no kugira ngo iyo mvise abangaba baritina n'aba ba pasi bakoreraga ibigo bikomeye, ndashaka kukwereka mu birere by'abagaragara nk'abari hasi. Iyo wumvise zino nyigisho uburyo ugenda ugahindura ibintu, ubuzima bwawe bugahinduka uvuye hasi. Ubu tuvugana, As we're talking, I would like to show you how people was on a lowest level can grow by listening from these teachings. nta mwaka urashira tumenye. As we're talking now, no year passed knowing each other. Ariko Saru no mugabo afite But the salon the man has, yaragiye kubera muri bya birere, because of those atmosphere, aragenda areba inyubako nshyashya irimo yubaka. he went and looked for the new building. Aragenda aravuga ati profete yavuze ko ibintu byose nzizera ngomba guhindura system. Yaragiye arayifata. And he said, the prophet told me that whatever I shall believe in, I will get it. And he went and took that house. Reka byivugire. Let him testify. Nari ngeze aho iyo ari bumpanurire nkunda kubibona mu nzozi. Ejo bundi narose ari kumbwira ngo akira imfunguzo z'inzu, kandi nayo ndizera ko nyibona vuba. Amavuta ye nyine yaragiye arankorera kubera kuyubaha, aranyambara. Ni ukuvuga ngo nanjye nsigaye nerekwa nyine nkabona ibintu bimwe na bimwe. Gatoya duhereye ku by'umwuka, watangiye kunkorera mu mutwe uheruka mu rusengero ryari? When was your last time to Arashize share me nk'umwaka. from umwaka from n'amezi church? Ari yashize nk'iki? It was, umwaka n'amezi atanu. it was a year umwaka and 5 n'amezi months without going to church. None reba urwego none hariho mu mwuka. And now look at his spiritual level is on today. Nibishoboka. It is impossible. Ntabwo wankorera mu mutwe ukora utundi tuntu. You cannot shave me when you Rero do mbura something amagambo else. mbivugamo, umva mfite ibyishimo, umva mbuze icyo nkoha. Ndi kubategurira nyine impano, sinzi ukuntu nabivuga. Oya, wowe hereza ubutumwa abantu, ibyo tuzabivugana nta kibazo. Bimeze bite? Waje umeze utubuhagaze? Naje nkorera abantu bisanzwe, ariko ubu ngubu mfite salo yanjye. Impamvu ntabonekaga ndirimba nayo ndimo ndubaka. Ibintu bimaze kuba ibintu byiza cyane. Yarabimpanuriye, yambwiye ngo muri uyu mwaka, ariko nta byumweru bibiri byashize bidasohoye. Mbikubwira ari ufite angahe kuri konte? Nta mafaranga nari mfite. Mbwiza ukuri.
mfiteho muri make cyane byari nk'ibihumbi 800 gusa. ibihumbi magana angahe? 800. 800. Ayo 800 akuramo 320 ayatanga hano ku nyubako twubaka. Yego niko bimeze. Murabyumva? He had no money on his account. He had like 800 Rwandan francs, and he pledged 300,000 here on construction. Aravuga ngo uko iyi fondasiyo y'inzu izamutse Imana iba ariko izamura ubuzima bwanjye. And he said, as this foundation of the house goes up, may God raise my life too. Inyubako yuzuye ibyawe byuzuye cyangwa biracyubakwa? Yuzuye ibyanjye byuzuye, ubwo hano harangiraga nanjye ibyanjye ubu ngubu bimeze neza. The Ubu ufite abakozi construction, bangahe? Ubariyemo n'abandi bafura? how many workers do you Abakozi have? 7. Afite abakozi bangahe? He has 7 workers. Yangeze ari umukozi He raised to me, and he was a worker. umwe umara kogosha akajya ku meza akajya kwandikisha. None ubona bafite abakozi bangahe? 7 kandi umwe ahembwa 600 n'undi 600. Buretse gato ariko And se one is paid 600, another one 600,000. iyo bakubwira saro urabona ubu ngubu ntabwo bawereka. When they speak about a saloon, can't you understand Umukozi wawe umwe ahembwa angahe? how Ibihumbi much is magana your atandatu. one saloon Ahembwa magana angahe? worker Magana paid? Nimvuga 600,000. ibirere va mu bintu by'inuze When I speak twaki. of Ahembwa angahe? atmosphere, be out of those things of. Ntabwo ari ibiceri 600. It's not 600. Ubwo reka tuvuge wenda kugira ngo abantu batumva ikinyarwanda ahembwa barira mu madolari basi amadolari 600. How many dollars? Ufite abakozi bangahe? 600 USD. Mfite abakozi 4 bogosha. Niba bahembwa ayo mafaranga. Umwe ahembwa 600. umva ibirere. Listen to those atmosphere. Ugasohora angahe? How much does he invest? Miliyoni 200. 2,400. 200. He pays 2 millions Ahemba abakozi 400 that he gives to the workers. 200. Yego. Hakaba n'abandi? Hakaba n'abandi bakora amasuku n'abafura mu mutwe. And there are others who clean and wash heads. Bibaye mu gihe kingana iki? How long Mu did gihe it take to happen? cy'amezi 8. Amezi 8 anyogosha. 8 months shaving the prophet. Uri muranyumva? Can you hear me? Ndamubwira mva ngwire wa mugabo we. I told him that listen to me. Ndashaka wizere. Niwambwiraga ngo ngushingire saro? I want you to believe. Twabivuganyeho. Ndanga. Ndavuga ntabwo bishoboka. They spoke that he may give him a saloon so that he may work for him. He said no, it is impossible. Ndashaka ko wikorera. He told him that I want you to work for yourself. Aricyo bikwigishije? Did you learn something from that? Muri uyu mwaka urakira cyangwa uraguma kuri urwo In rwego? this year, will you be rich or you will remain on the same level? Umuntu usohora miliyoni 2,400 aba yinjije angahe? The person who paid 2,400,000, how much did he earn? Yari umukozi ukora abandi bantu mu mutwe agira ati. And he was a worker who shaved others. Hello? Hello? Icyo mvuze muracyumvise? Did you get my point? Uyu mwaka turakira cyangwa urakomeza ugume muri ubu buzima? Will you live in the same life this year or you will be rich? Yuzuye umwuka wera? He's filled with the Spirit of God. Arakijijwe? He's saved. Afite urugo? He's married. Nuwe butumwa waha bano bantu? What message can you give people? Ubutumwa natanga icyambere no kubaha amavuta kuko iyo ubashye amavuta aragukorera. The first message it is to respect anointing because whenever you respect it, it works for you. Nanjye aho ngeze ubu ngubu nuko nubashye amavuta y'umushumba wanjye. Because where he is now, it is because you respected the anointing of the shepherd. Kandi ikindi inyigisho ze atanga buri munsi ziramfasha kuko nanjye mpindura benshi. Another thing is that the teachings he always gives transforms many people through him. Umwana namaze kubyara nabwirije. He has already a child. He preached the gospel. One. Ibindi Imana duhana umugisha ndi kumva. Yes! Hallelujah. Turahindura system cyangwa murakomeza mube munsi y'isafuriya? Will we change the system or not? Irahinduka cyangwa urakomeza ube munsi y'isafuriya? Will it change or you will stay down put? Reka nkubwire. Let me tell you. Usengera hano ugomba kugira Imana ukagira n'amafaranga. If you're the member of this church, you should have God and have money too. Isezerano ni ugukira icyubahiro. The promise it is to be rich and honor.
biraza cyangwa uragumako? Will it come or you will remain the same? Muhaguruke dusenge. Stand up, then we pray. Hey! Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Munyemerere nahawe message nyinshi. I was given a lot of messages. Ni munyemerere zitambutse ku mugoroba mu kanya saa 10 turaba dutangiye n'umushyitsi wacu n'ababaririmbyi b'abashyitsi. Allow me to give them out in the evening, and 4 p.m. we will begin our service with our guest and the singers as well. Kandi iteraniro rya kabiri urabizi riba ririmo abantu benshi cyane. Wihangane wowe ubyumvise uri mureba nibibaye uze kare And in utaza second guterana service, uhagaze urabizi riba ryuzuye cyane. please come on time, because there are many people who attend it, so that you won't gather standing outside. Uyu mwaka urashora imari Will you invest in this year? mu mezi 12 mu minsi 365 In 365 days, urabaye umukire? will you be rich? Urabaye kubyishira ijana? Will you multiply yourself 100 holds? Ngo wagurukije icyanditswe cyakubiri. I am giving you somebody like an example whom the scripture worked for. Wowe rero kubera ko ufite miliyoni 200 kuri konte urimo uravuga kada bariya se ko barimo bahera hasi. Imana izamura umuntu ihereye ku rwego ariho. You then, because you have $2 million on your account, you're saying that God raised them because they was really down. God raised you depends on the level you're on. Niba ari ikintu kinereshemo. If there is something I feel proud of, Naba bana b'urubyiruko baje ahanga batagira nayo bategesha moto. None ubu ngubu ngabanza nkaburaho parika. I used to come without having even money for transportation. And when I come here, I don't find where to park my car. Buragiye biranezeza. It really pleased me. Iyo nza When I come here, ngasanga church tuzuye abantu kandi parking yuzuye amamodoka binera ishema cyane. and I find the church is not full, but I find the parking is full of cars. I feel so proud. Steve amaze imyaka ingahe hano? How many years have you been here, Stephen? nibwo irajya kwinjira muri ita imyaka 4. Imyaka? 4 Imyaka. years. Twahuye umaze imyaka ingahe ukora? Imyaka 4. It was 4 years when they met working. Wari kuba watwerera umuntu miliyoni? Would you Vugisha support ukuri. a person a million? nanjye nagira nagira Ubu bagufungira miliyoni 10? He would not be have. I mean, he didn't had that million. Waguze imodoka yo mu igaraje cyangwa waguze 0 km? naguze 0 kilometero Dubai ntago ari mu Rwanda. Did you buy a 0 kilometer or you bought a Na akazi second car? kahindutse? Is it the job that changed? ntago ari akazi kahindutse ni uguhagarara mu mahame. It's not the job, but it's Mahame always yavuze standing in itariki ya mbere principles. y'ukwa mbere umwaka wa 2020 yo gukiranuka mu cyacu kandi ugakiranuka by'ukuri no mu maturo no kumenya gutanga ndengeje no kwambara gutya nyamuneka ntago He spoke of standing basically in principles, giving out tithes well, and knowing how to give out, and as well the way he's looking, ari amavuta the way he's dressed. gake gake It falls on him slowly by slowly. Yaje amaze imyaka inakora nibwo ararangije kwiga kaminuza. It was 4 years when he came here working, None nana amaze imyaka ingahe? and even here he spent 4 years. Imyaka 4 itagira amahame, indi myaka 4 ifite amahame. 4 years with principles and 4 years out of principles. Ubugira ubutaka cyangwa nabwo? Do you have plot now or not? Ufite imodoka? Do you have a car? He has it. Mu myaka ingahe? In how many years? 4 years. Kare kose se ni wakoraga? narakoraga nta n'ikintu nishyura tumva ko nakoraga ngo nishyure na rent. Don't Ariko think muri that imyaka you used to 4 work and pay even a rent. nayitangiye nkora nanishyura rent n'ayo mafaranga akabona. But in those 4 years, you used to pay rent and he got that money. Ubejo mundi yafunguye company ikomeye cyane. Ibyo byawe tuzabivuga. Kuko ndashaka ko muri iyi myaka 4 noneho arabanyeretse umugore, arabanyeretse umwana, He started a new company and we shall speak of it later. And in these 4 coming years, he will show me a wife, he show me children and other things. Oya. Muve mu bintu byo kuvuga ngo ye baba birahinduka nibihinduka. Be out of stammering, just will change or not. Umaze imyaka ingahe hano?
How many years have you been here? Eh? amezi Angahe? abaye atatu. Amezi abaye atatu. 3 months. Ukigera hano When you arrived here, urebye ubuzima bwe bwikubye inshuro zingahe? how many times did your life multiply? maze kwikuba nk'inshuro nka 20. Mu mezi angahe? 20 times. Ubu arimo aragendera muri 2024. Now he has a new version car 2024. Ubu tuvugana As we're talking, madamu yatangiye akazi. did your wife start Yaratangiye. work? Ubu ari muri supermarket ugenda ukaruha ukongera ukazunguruka. Iyo yaremwe n'akanwa ndahangaha. No, ibyo bintu uvuga ngo urapite. He is in a good supermarket, very big one, was created by mouth when he was standing here. Ntabwo mbyumva. I can't understand. Oya murakira cyangwa muraguma? Will you be rich or not? Mama umaze imyaka ingahe hano? For how many years have you been here? amezi atandatu. Amezi atandatu. 6 months. Ugeze ubuzima bwe kwikubye kangahe? How many times did your Ntabwo life nabibara. multiply? Hajemo iki n'iki? She cannot count it. hajemo imodoka nshya 0 Came in kilometre, a new car, 0 hajemo kilometers. inzu Came in ebyiri, etaje ebyiri, Etaje 2 ebyiri. towers. hajemo promosiyo ebyiri, It came into hajemo promotions. umwana gufungurwa, It came in a child to be Umwana wari released from ufungiye muri jail. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. A child who was imprisoned in the US. There are many things. Ngaho tuganire. So let's talk. Ikindi ubaza hano iki? What else are you asking from here? Ariko ushaka ko twirukanka duteza ibitenge ntabwo bishoboka ndarwana n'iki? You Ngo ha want- Yesu gusa nkahanura amagaza ha nubyakira ubyakire je nta kibazo giwe mfite nabi. You want us to prophesy by taking veils in head? No, I just give you Jesus. Mama Christian aho ugeze aha bihindutse bingana iki? Umaze igihe kingana iki hano? How long have you been here, Eh. Mama Christian? amezi atanu yonyine. Amezi atanu. 5 Hahindutse iki? months. hahindutse byinshi. How many things changed? icya mbere hari umwana wanjye akirangije universite, ntabwo nakivuze, yahise abona akazi keza. The child got a good icya job after kabiri university. hari umwana wari urimo kurangiza New Vision, yaravuye Riviera ahita ajya New Vision, kandi icyo gihe nta kazi nsa nkaho nagiraga, ariko Imana imwigisha New Vision nkigera hano ararangiza. Another child icyo nacyo scored sinari well and she narakivuze. wasn't icya employed. gatatu hari umwana ejo bundi yakoreshaga imodoka y'akazi, ari muri Canada, ariko arangije ejo bundi kubwo kubaha amavuta no kwizera ibyo mwadutumye, mudutuma agatambaro. Umwana arangije arambwira ngo mama, ngo ku mavuta ngo y'umubyeyi mushumba wacu, ngo ndagira ngo unsengere ngo imodoka iboneke. Fata ka gatambaro ngashyira kuri ya modoka umwana anyohereje. Ejo bundi umwana imodoka barayimuhaye kwa gatanu. The child got a Ava mu car. modoka z'abandi agenda mu ye. He bought his own Hallelujah. car. He used to use Ibyo the ni car of ukubaha work. amavuta y'umushumba, That's obeying the anointing of the kandi no shepherd. gutanga icya-cumi ukagendera mu mahame y'ibyo agutegeka akubwira. And giving out Yesu a ashimwe tithe, cyane. following Imodoka ni iriya principles. umwana yabonye. Tore. Haleluya. Si moto nk'abantu b'Imana mwe. Ntago urabona ko ari imodoka y'ibirere. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Mushumba wacu yaduhanura ntaduhanura utuntu duto. Reka reka. Nusaba utuntu dutoya utwo tuzaza nyine, ariko nugendera mu bintu bigari uzabyakira by'ibirere. Haleluya. Uyu munsi icyo nsozerezaho ni ukuri kubw'amavuta y'umubyeyi wacu mushumba dukunda. Ni ukuvuga ngo imodoka yanjye ubu igeze Tanzania, ntago barafungura siri kugira ngo bazikuremo, ariko iri mu nzira igiye kuza. Uretse gato subiramo ako kantu. Ibi Gasubiremo. nibyo birere nkeneye. These Ngo are the ntibaragira realms bate? I Ntago expect baraca to be. siri ya kontineri. The container. Haleluya. Rero ibyo byose nagira ngo mbabwire, ntabwo turi hano ari ukwikina, ahubwo tuba tugira ngo amavuta y'umubyeyi wacu umushumba wacu abumva yuko natwe hari iby'Imana irimo kudukorera, nibaze nabo binjire mu mavuta kandi bayubaye. Imana ibaha umugisha. It's not Dukomere Yesu mu mashyi. Let's applaud to Jesus.
urinjira uyu mwaka cyangwa ntago winjira? Will you enter this year or not? System irahinduka cyangwa ntago ihinduka? Will the system change or not? Umva mbabwira, Let me tell you. hano twaguhaye inyigisho, We taught you here. twabanje kuzigisha bigoranye It was a little bit before tough. kuko ni system turimo duhindura. Abamisiyoneri barabigishe babaha umwuka w'ubukoroni, umwuka wo gukoronezwa n'igihugu cyacu cyawikuyeho ku gitorero riwugumana. The missionary gave you the spirit of colonialism, and our country have erased that spirit from themselves. Why not a church? Ni inyigisho zikomeye. Our tough and serious teaching. Abantu bigisha ubukire ngo ko Yesu yari umukene. Yesu yari umukene? The people who teach about prosperity, Jesus was Jesus poor for it? Wahaza abantu 5,000 abagore n'abana batabazwa ukabura umukene? Can you feed 5,000 people while women and children are not counted, and you call yourself poor? Bigomba guhinduka. It must change. Reka nkubwire, Let me tell you. natuje nabonye aho mbabwirira, ndashaka kubigi umva, mugomba kugira Yesu, mukagira ubukire, mugomba kugira iterambere, mugomba gukira, mugomba kugira ikintu cyose mwerekeje amaboko. Mugiye kujya mwunguka amamiliyari, amasoko ya mbere agiye kuba yanyu, ibitangaza, abacuruzi bakomeye ku isi, imigabane, amakampani akomeye bigiye kuba ibyanyu mu izina. I have been stilled because I've found a place to tell you. I'm telling you, you're going to be rich. Great companies, great things shall be owned by you and be rich. Tera intambwe yo kore mu mufuka uvuge ngo ndi umucuruzi ukomeye, ndi umushoramari. Make a step and Tope touch in porosere. your pocket and say, I'm a Yatakandaza great da 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 da. business person. I'm a great Uri investor. umushoramari, You're a great investor. uri umukire, You're rich. uri umutunzi, You are wealthy. urakomeye. You're great. Kuko jewe mu bintu birimo bishimisha. Because among things that please me, Mama Joy, Mama, umaze imyaka ingahe hano? how many years have you been here? Eh? umwaka n'igice Umwaka n'igice. An year. Uguze and a half. imodoka zingahe mu rugo iwawe? How many Eshatu. cars did you buy at Zingahe? your home? eshatu Waje ufite zingahe? 3 cars. yari ifite kamwe kadashinga She came here with 1 car. Nazo zavuyeho sire, ntabwo ari inuza, ntabwo ari She bought new cars. Yeah! Hallelujah. Ariko ndimo ndabaza. I'm asking, Jaja nibyemeye? Jaja, didn't it work? Uriya umwana yaje hano. Scared. Op! Hope. Ubu nusigaye wicara kuri fora? Don't you see it on drive? Fa. Naramuriye ngavuga mwana wanjye ugenda kuri moto ute uba mu birere? I look at her and I say, how comes you use a motor and you are in atmosphere? Hey. Umva. Ku buryo ndashaka kuzajya ugera ahantu nubwira n'umuntu ngo sengera murerayo bajye bakubwira ngo mubakire. I want you to reach somewhere, and if you say you are a Lion member, they say rich person. Subiramo ngo mubakire. Rich, say in rich. Biraza cyangwa ntago biza? Come or not. Dore worship team Imana izanye umwuka w'amamodoka menshi. Look, worship team, God gives you the spirit of cars. Dore parikingi mugiye kuyiharira mwebwe bwanyu. You're going to own the parking by yourself. Online church. Online church. Tera intambwe 7 ubaye umushoramari mu izina rya Yesu, wongere ugaruke uvuge ngo mbaye umushoramari, ugiye gushora imari muri Afurika, ugiye gushora uzajya uzurara mu mazu yawe, urara mu apartment yawe, urara mu mahoteli yawe. Komera Imana amashyi muze mushora imari muri Afurika. Make 7 steps and say that you're going to become the investors. You'll be coming to Africa and sleep in your apartment. Muhaguruke dusoze. Please have a stand, then we conclude. Turongera mu kanya. We will meet up in the evening. Biraba cyangwa ntago biba? Will it happen or not? Eh? Biraba? Will it happen? Murebe mu maso mubwire ngo ni wowe ugiye gukurikira. Tell your neighbor that you're going to be the next. Birere. Ibire. Atmosphere. Ugiye kujya ugera ku kibuga cy'indege uca kuri ka gatape gatukura. You'll be reaching at the airport and pass by the red Ugiye kujya ugenda carpet. muri business. You'll be going in a business class.
ibisura byakira kandi ubuse ko nangiye kubahanurira muri iki ugiye kujya ugenda uri mutegura n'akazi ugenda unatekereza uryama ugera hariyo ukomeza akazi vuga ngo akazi kanjye kagiye gukomeza. You go by doing your work same time and keep your job. Irere bya business byaje. The realms of business have come. Hey! Hallelujah! Hayiri umusore uje kurambagiza umugeni. Blessed are the man who come to get cars in this church. Ni mwabibonye se? Didn't you see that? Nabaye. What happened with you? Vuga ngo ibirere. Say atmosphere. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Reka ibintu by'ikidini jya worohamo. Stop things of religions feel a little bit simple. Reka mabwize ukuri. Let me tell you the truth. Inzozi zanjye zirimo ziragerwaho mu izina rya Yesu. My dreams are being achieved in the name of Jesus. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo umwuka wo gukora Tell your neighbor that the spirit of working tukabona ifaranga and get money, umwuka wo kubaha Imana tukera imbuto zikwiriye abihannye aho tugenda hose, the spirit of honoring God and bear fruit wherever we go, umwuka wo gusa neza kutubonye, the spirit of looking nice to the people who see us, umwuka wo kubera abantu bose umugisha. the spirit of being the blessing to everyone. Sawa. Well, Uziko udakora. Cynthia, Saint, visa niba arayigwa ko naguhanuriye visa y'Abongereza mbwira. you yet to receive Huh? England visa? Buretse gato. kuwa mbere Bayigwaye. It's on neza Monday. ndajyana passport Bayigwaye. She's taking the passport. Ni protokole. Aba bana barimo barakora protokole. Ibirere byabambaye ejo bundi hari uwashatse umwe muri bo bamuhaye Barabasi mwabibonye mu binyamakuru. Do wa mwana protokole. Do uri yabonye visa y'Abongereza ibintu bya That are doing protocol and the atmosphere have come upon their lives. One of them got married and she was given a gift of Barnabas. yabanje gushora imari ubu ngo basigaye ahora Dubai buri cyumweru ajya Dubai ubu n'umucuruzi ukomeye ubu She first invested, she always go to Dubai. She's a great businesswoman. umva Listen, ndashimira Imana I thank God. mu minsi mike tugiye kubaka ya mega church imwe icaza ibihumbi 20. In few days we will build a mega church that hold 20,000 people. ntabwo ari umuzungu tuzahamagara ngo ayubake mwese muzaba muri abaherwe. We won't call a white to build it for us. You all shall be rich. Uyu mugoroba iki gitondo cyabaye igitondo cy'amahame ku mugoroba tureke ubu mugoroba wa gihanuzi. In the evening shall be the time of prophecy because the daytime was a principal time. Fire! Fire! Yes! Zamura amaboko yawe gato. Raise up your hands for a while. Subiramo amagambo ngo mwami Yesu Kristo. Repeat after me the King Jesus Christ. Igitabo cy'imigani. The book of Proverbs 22:4. 22:4. Uwicisha bugufi. He who humble himself akuba Uwiteka.